Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasi pudran lakliba topik tarawih rakaat nipala natraga kunla. Tarawih rakaat nipala natraga kunla hai pasigi matang la sahi cha kaya yin adana lakre. Hari ba topik asi ano ba dinate. Ngasi mamangda aina topik ka thamjakre masig mari lena tarawih tahajjud qiyamul lail hai basi amatani hai ba. Aduga satrak po ina ngasi rakat masing-masing matang da nainazage tarawih hai na masi ki matang mamang post sin nainazakra matung da tentak na palam labada masi qiyamul lail na traga adraga tahajjud namaz ni hayon masi se hadis ki matung na ahing da tumlam badagi hawgat laga pangthok ki namaz ni hadis am fawbal leite wagi tarawih namaz haina panba tarawih matang lakpa bab amadi kitab takatani chapter ming khatani hadis am fawbal leite masibe icha namaz lo baga pangthok kadamni haibasu hiram masida mai onchilasi aikoi muslim ama oina sigi namaz sigi rakat masing kayano haibada Allah rasul mahakki ummat ki damakta akak na barakat masing pidam de haibasi mudi mayam khangbiyo tagi musung mahakna hiram badi fajar namaz yodri fawba rakat ani pangthok naba takpirami tum lora matungda tawgumsung rasul mahakti karigumba ibadat amat tawu matam da chang naina amadi akak naba amada tawba hongduk hongjin aka akum naidaba ama oibna mahakti rakat 13 dagi hendok taw leite haina hadis singda pawdambiri hari hadis aduda witir rakat ahum yaur gani nipan hari rasi amaromda maram leitana khogi muqallid haitare bangtha thajaba muqallid haibai arthadi bangtha thajaba sakhi yaudana amna harse da chumme thajaba blind belief haitare english thagana muqallid singna rakat kunni haina kanna yetna rakat 13 si tawrodabani na kange tawbu singdugi mathakta praman khara uchage haidi muqallidin makhai ki hom haibadi muqallidin singana haire akhoi hadis Quran hadis ki hawala yaudar so amna ba hadite thajara gen leiraba adu kabudu khoi blind belief to budu muqallidin kawi muqallidin haibadi pangtha thajara ba singna kanna yeli majadi tarawih rakat ase kunni sidagi hen be yade hantabasu yade sinema ni harise adu tarawih haigera qiyamul lail haigera tatra tahajjud haigera masika kan rakat masing leite muslim singi damak thade khoi oina Allah rasul na masika akak na rakat masing thamnamde maki umat kidamakta aduna makna hairam bagi matung inna rakat ani fajar odir faba pangthok pi ai hariba sib sahih bukhari volume number 1 book number 8 hadis number 461 degini hadis ka lakbo thingnai madudi masigi rakat 13 witir rakat ahum yaure khardana rakat 13 doina lakpo sai maduna witir rakat ama adu fajar gi nafil rakat ani yaure tawgum sun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam go ina di rakat nipan aduga ahum witir ga aduga puna 13 pangtholami hai basi bukhari volume number 3 hadis number book number 32 hadis number 230 degini rakat kunni hai basi na tarawih amasung tahajjud tongan namaz makhal ani ne tai hai maram di kan hai kan makhoina hadis ta paladi tahajjud ki hadis ni ima aisha ne riwayat tariba amasung rakat nipan ni hadis di tahajjud ki ni tarawih na ti hai basi ne adubu aina makka hajage tahajjud ka tarawih ka tongan be badu abtar kadi makhoina haji tarawih di agogi isha namaz lora pangthok pani tahajjud ti tumra ko pangthok pani sine adu abtar kadi tarawih ka tahajjud si tongan boy re han lawra bani makhoina adu da lai rasul witira kad ahum solame amakta ta hai badu nongbodo witira kad ahum si anirak sole hai bagi pangkak ni maram de hadis la isi witira kad anirak amakta pangthok piade nongmoda adana karigumba du tarawih haiba di tongan be tadi hadi tahajjud na tabatar kadi qiyamul lail na tabatar kadi tarawih haiba sina masi bedat ne makka in haigani maram din tarawih haiba hadis leite tarawih hadis leite tarawih namaz sulam haiba hadis leite rasulna hadis kitabut salatul tawari tarawih amad tahajjud kitabut khogi salatul tahajjud tasu sama na ba babta hadis makai chap mane caption tongan be wani tarawih amsang tahajjud tongan thonwani
Ramadan to pan tajuki namasan tarawih en thole hadis ta chamane hadis ki ge matan sing text sing men chamane ana sidi hanjan pan be masau ta dre mamang da ina video sem jak rabani na radio bandi gi hanafi matung ina de dio makoi dio hanafi matung ina sama koina lengjaba sahih al-bukhari ki tafsir palli majdi sigi hadis kitabul tarawih si kitabul tahajjud ka amtani nang kaso sekaya wi tafhimul bukhari jahurul bari azami volume number 1 page number 903 bakoi gi dioban gi ulama sing na palle ba bukhari ga kayena kitabul tarawih si kitabul tahajjud ka amtani haina Maulana Abdul Hayy Lakhnawi hanafina suhai hanafina hashiya da sunna palli karina Ramadan ge qiyam ga tarawih ga chap mane asumna atesing na suhairi alama Jalil Halafi Nazbul Raya 2 volume number 2 hadith 153 dagi Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani na suhai ad-Daraya 1203 Ibn Hammam Hanafi 1467 Darul Fiqh na pangmuda alama Aini Hanafi Umdatul Qari 11128 alama Suyuti al-Hawa'i lil Fatwa 1348 sidagi hana laikre makoi sigi hariba makoi hanafi gi alim ulama singsina kai hai tarawih ga tahajjud ga amtani sin herse adana makoi alim chaw singsina ba amtani haire adana ka nipan je chumbani widir anina pangthoki ta haiba koina khangi ramde laira sunna widir anina pangthokki pham leite karigu makoina hariba wahidi madudi tarawih anun tahajjud namas sibu tongan namas ni hairabadi haibasin sunglaba tar kadi laira sun tarawih rakat kun tarawih rakat kulum doy narsi da pangtol ga muka hingda tahajjud ki rakat taramat thina pangthol se adudi witir su anina sole mai adudi mai matungina asi chummena lawra di rasul sallallahu alaihi wasallam se witir ni dauke haiba tarni adu amana tarawih da aduga amna hingi tahajjud ta adu rasul tambi badi ahing amuda witir ani leite karaya with Tirmidhi hadis number 470 Abu Dawud hadis number 1439 hadis Nasai hadis number 1678 Sahih Ibn Khuzaimah hadis number 1101 Sahih Ibn Hibban hadis number 671 adana makoi matungina Allah rasul si haibna amma tawbna amma haibdu misakdu tare makoi ona de adana machin tiba mi tare mahaksi makoi matungina nauzubillah min zalik ade muksu makhata ni si Hanafi alim singi fatwa Hanafi alim singi oina tarawih rakat nipan tadra kunu ibrahim badu punin chingsin jari Hanafi ahan alim achoba maming saknai raba Ibn Hammam Hanafi na hai adu punu makke baroi sini madudi sigi sunna Ramadan gi qiyamul tarawih ase rakat taramat hoini witir rakat ahum yaurga jamat oina kaya ibai masih Fathul Qadir Sharhul Hidayah volume number 1 page number 407 aduga mahana makhata mi madudi rakat kunsina Khulaful Rashidin gini rasul yo di rakat nipan ni Allah rasul matungin mata da nipan sini wajiki mahogi Ibn Hamman harsi Mulla Ali Qari su chamana si ka chamana hai madudi Ramadan ni qiyamul layl rakat taramat hoini kaya mirqatul mafita 382 da Ahmad tahtawi na hai nabi na rakat kun pangthoki dabana masi mahutta mahak na toramba rakat nipan sine hena phai tauba si ana magilek hashiyatul tahtawi ala darul muqtar volume number 1 page number 295 Muhammad Hasan nanatwi na chamana basimak harami hashiya kanjul daqaiq page number 32 da Ibn Nuzaim Misrin hai madudi rakat nipan ase masnunni al-baharul raqaiq volume number 2 page number 67 Khalil Ahmad Saranpuri Diobandina hai madudi tarawih sunat muaqqadagi rakat nipan sida yanare Barahin ni Qatiya page number 109 amasung 195 Abdul Shakur Lakhnawina
yazai rakat nipan tarawih asi masnun ni. Ilmul fiqh page 198. Abdul Hayy Laknawi na sumna iri nabi na tarawih rakat namaz ani thokna taurami rakat kun rakat zamat na tabida. Adu sigi isn't si daif ni. Haidi sahih natte. Rakat nipan rakat ahum witir na zamat taw basina chumani. Mazmul Fatwa Abdul Hayy volume number 1 page number 331 amjung 332. Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri makna hirami tarawih gi atopa ya mawong laite Nabi sallallahu alaihi wasallam gi rakat nipan aduna tana. Aduga masjid atopa hadis amta laite tarawih amadi tahajjud ani thokna pangthoki bage. Urf Shadi 166. Makna makata rabi madudi Umar ibn al-Khattab na tarawih amasung tahajjud amatani. Umar ibn al-Khattab na suhana tarawih amasung tahajjud amatani amatu helameba. Sikaya way Faizul Bari volume number 2 page 420 taka. Muhammad Yusuf bin Nuri na hay madudi maram sin rakat ni nipan tarawih pangthok pasi maruni. Ma'ariful Sunan volume number 5 page number 543. Deoband ki founder Deoband ki founder se si founder Muhammad Qasim nanatuwina sumna iri masi akhang hay sindagi ni alim sindagi ni madudi tarawih qiyamul Ramadan amasung tahajjud qiyamul lail animak se amakak tawai ba ibadat ni. Fuyud Qasamiyah page number 13. Akoy panbi kre Hanafi gi alim singi warol fatwa sing amasung makoy ni iramal larik sing dagi pes kalama gi na aduga Deoband gi Hanafi gi matung ina koy gi muhaddis singi matung ina subject pan kre tarawih rakat sin nipan o gidam ne si mohoy sing na gi fatwa sing dagi ai panbi re tarawih ga tahajjud sa amta ne si mohoy gi fatwa sing dagi so ina panbi re haji makhata abda mo imam mari gi mo yengse. Imam Abu Hanifah ki hanbri yengsi Imam Muhammad na harami Abu Hanifah shatrani Abu Hanifah ne koy harami Abu Ja'far ne koy tambani nabi na rakat tarawm te isa namaz amadi fajr namaz ki markta daitum pangthu lammi ahum amana witir ni aduga ani amana fajr namaz ki mamang na nafil ni pase kaya way muwatte Imam Muhammad okay on the issue of performing salam concluding with the witir na namaz lo mi matang si ko. Asi kaya mong ato bada mo si Imam Malik mong si aina khali rakat talamat qiyamul Ramadan gi adu Umar ibn al-Khattab mising mutan tasin birami Umar ibn al-Khattab ni mising mutasin birami sige namaz sige aduga sige namaz na rasul namaz aduga ay khangde sidagi mising na bidat tawriba adu barakat masing hingatuna. Kitabul Tahajjud hadis number 890 Abdul Haqq al-Shabili 581 hadis ko. Ada yang mungkin alama ini Hanafi matung inamu yang si Imam Malik na ki firib dira katara matu ini yang biu Umdatul Qari 1126 hadis number 2010. Syekh Ibn Taimiyah matung inamu yang si Malaki mazhab ki firib ta rakat trak kunthatro ni hari basi al-ikhtiyarat page 36 tag page 6 tag ini. Imam Maliki mazhab ta tarawih rakat si kunthatro soleba hari basi al-ikhtiyarat lamai chitruk tagine bako Qazi Abu Bakar al-Arbi al-Maliki nahai achumba dira ka taramat hoini sidagi hebado asing manatte simogil erik 419 delo topane ko. Imam Shafi ga mo yengsi Imam Shafi na hermi rakat kunsina fai harabadi haro matungda mahana rakat kunsi fai har matungda sige tarawih amnu qiyamul Ramadan ge akna barakat masing daite karigum rakat yam dabina lepana sanglaw adu adi madun hena fai aduga aisi madu pami rakat masing yam tawra basu qaidi nadi masing nafil namaz ni muqtasir qiyamul lail al marudi page number 202 amnu 203 thorpani. Imam Ahmad bin Ibn Hanbal remo yengsi Ishaq bin Mansur na mangon da sig matang da harakat masing hangki madam hanu khumki rakat ni fugi pogdom lay masin nafil namaz ibana oy bani muktasir qiyamul lail page number 202 da
रकात निफू की पौदम लेब इमाम तिरमिजी ने हैरम मददी इमाम अहमद ना अकनब रकात मसिंग थमलमदे अरुबदाइन थमजनिंग तरावी असी क़यामुल लैल हैबदी तहज्जुद की नमाज दुनी अदुना मसी की अकनब रकात मसिंग लेथि अखोइना नबी मतुंग इन रकात तरामुथु सोनबदे अदुना ख्वाइदगी बेसनी मतुंग इन जबो वरगदी कनागुमनि हेना सोले मान ngam बिथाक्ता कनागुमना याम ngamna थोले कायम काय बते ममते लाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई उम्मत की दमकता खैगी रकात अकनब मसिंग पिरमदे अदो कनागुमना रकात अनिखक पंगथोके मदु महाकिनी अदो कनागुमना पंगथोखिलरोगे अमतसु हायसु मदु कायसु कायदे अदो मथक वफम सिदा अखोइना खांगले मदु रकात निपान की दमक लाकनरिबा लक्नरिबा कयमनरिबा सिंगदो अपंग जाव सिंगनी अदुगा मखोइना चटलिबा मजहब सिंगदुगी इमाम सिंगदुदा ओइना करेनबगुमनी अदुगा नबीदसु लक्नबगुमनी मरमदे कहीं हाबा कान मखोइगी उलमाई सिंगदसु हारे वफम असी चप चाना याई मसी हार ngasi gi matang asu sinjarage